Good evening, whakalawhalahi atu hanei hadau taula dau wala tala tutupu. Whakamua kua liu e tau internet whakamui moe kua talia he whakatuwhanu niwe ke whakatutala moe whahinga hua po ke kautaha ko rocket system ke moa e tau puhala mitaki ke ngahua au loa. Nā kai mai ke he komisi klikiki ha niwe ke whai whiwhilianga ke lata moe matakau ne kua kautu mai tau wheua kilikiki he tau tangata tāne ke lata ia moe tau nei. Kua amnaki e wakatonga kau he kautaha koe Matson Shipping Group ke whakamalikisi ki mua e mitaki he tau puhala moa moe whakawhano whekau. Whakamua kua liu whakamui e internet wifi ke he pouli he pōngo fua. Kai li liu e tahu kui he whakatuwhono moe kautaha rocket system ke whakatutala ke lata moe tau whakatokanga ne kua talia auloa ki ai. Kua whai whakatutalaanga tuai e whakatuwhono niwe moe kautaha ko rocket system ke liu whakamui e tau whakaholanga internet kai whakatumau ke whakatutala moe whai maweheanga. Koe whakatokaanga he mga ahu nei ke whakatutala ke taha e mahina ke kumi pohala ke whakatumau e internet mai tau tangata he motu mai kumi pohala foki ke whakaholo ki mua e tau whakaholanga internet. Koe pongi ngofua ne tāmase whakakū e internet moe lahi mahaki e le kua. A kua nā kai mai ke he tau tangata ke whakawhano po ke maua e tau whekau he internet. Laulahi he tau manatu kua whakakisi ha kua whakaofo moe manako ke iloa koe hā ne nā kai mai ke ngahua whakalataha. Ha kua lauia lahi e tau pisinisi he motu ke whakaonga e wifi he rocket system pihia foki moe tau maanga i tua. Ne whakakisi e tau manatu whakaui he rocket system ke whakatuwhanu niwe ha kua mai ke whakatutala moe liu ke whakamui e internet. Koe amana ki anga he kautaha rocket system, ke whakatumau ke whakaholo ki mua e mitaki he internet, moe ko he ngoani e tau puhala, ne kua mai ke ngahua, moe tau hukui mai he whakatuwhano. Kua nā kai ni iloa mahino, ko hai e mdakau ne kua kautu ke he wheua klikiki, he tau tangata tāne ke lata ia moe ua whehaonga fulumaono. Ki hai e whakatakaanga e komisi, ke liu tam takau ni aua ke tāwhuki. Hako anakai mahino mo e tataini e tau whekehekehea ki halaua tau hokotaki. Sikumrei ne hahai ai e malolo he komisi ke pehe ke liwe tumtakau neua ke tāwhuki. Whakakisi anga he mga hoia he mo tora whanaanga ki he hawhiumu ka moare. Mo e hawhiumu nei ke whakahoko e tau whakausi e tau taia. Si hoko mga mga honi e lalonga na hatala ke lata ia mo e whakausi anga e tau tāklikiki. Kai hai ni ha ute ni ha ki tokau ni kai pehe te whakatakatakaanga he komisi ko whakataka ki ai ke hako ia whaiumu te pahau tu hahai e kamtaanga tau mamatu fin se imana ka motu le motu tāne po komisi ki whakaholo ke laui e whakaholoanga he te motu fin wale me whakataka kai hai te waho ni ko tau si mo e fuakiangi ki tamtakau ni ua ke liu lo ke tāwhuki ko e whiwhilianga ni he komisi he tau sianga tau mga hui. Ia lau e tau mtakau ni oa ki tau matafukutu whon. Kakai hai e ni e tau puhala lau e ni tau isa ki halau e whikau. Ni nā kai horo mtaki tau mana tuanga tahakau ki tahakau. Ke hea ki pia ka hai tau ki sianga lau. Kaka tau matafukutu whon, ai whi matafukutu whon e lau ai. Ki he tau whetoko. Kai hai e ki he tau whanoanga mo tōru he lewa he oma he tau atua. Hai e tau hata kianga. Ke whakahoro ki likiki he puhare fia. Tunga ni hamai te dolu do pun ke puhare fia ke tau se klikiki si to hata kianga i pia vai tau se to fonanga mo dolu to komisi to tikitaki to ma tikita nta kauta klikiki ke whakahoro to ta klikiki mo e fia mo kakano e mo e fia si hai aga ke tang fo hiku ia na kai ha ia e to fo siang ai mahino mtaki e ko hai ni tu ko hai ni tu kai kinu kana kai hoko e halau fiwa ki hawaiumu nei a hawaiumu whakahiko nei kua aiti whai tu taha tu si koe tu tōru nei me tu wha si o pia na tu tōru i hoko e toka hau tau liu mea ke tāka kisia ko hai e siampiani pa waki ni he tau kai pihi e i haka kiskisanga ke mga ho nei
me u te tua ai mita ki lahi ke fuaki e kautu ke tākau pa ke tākau haka mna whiua oro ana te tōru ke tahe whiua si mita ki lahi kai ke kua kai pia haka manatu mga nei ke i whai tā mui ua koe tu tōru nei amne mo tu wha ke hoko te tōru fuki ke toka hau ke liu fuki ke fōri ke Kua ka mate tau whakatutalanga he komisi ke whai mata whatuwhono ke lata ia mo tau le kua pehenei ke aua ne ke liu e tau le kua pehenei ke tutupu ke he male ke tau i mua. Kua mana ki ke whai hikianga ke he tau wakatonga he kautaha Madsen Shipping ne whai tamai e tau koloa ki niwe he tamahina takitaha ke tau ahawi mua. Hoko mai e pulotu he Madsen Shipping Group koe hangai tukitaki ki he mtakau ne ngahua ki Hawaii mo ia e tangata talhaua ke whiua le lakapi ki he mtakau All Blacks he tau komale ko Michael Jones ke whakatutala mo e whakatuwhanu niwe ke tau hikihikianga fōu ke he wakatonga. Pesani e tose a niwe he ui e Vic Angelo koe hangai Plesteni he mtakau Madsen ka kua manaki ke hiki ke tau wakatonga lalohi ne whakaingoa koe ai mua ke mai ke malikisi ha ke tau koloa ne whaita mai ke motu. Kua manaki a laua nei ke liwa tuki nisilani a pungipungi. Hana hadu tolo atau wala tala tutupu ke lata ia moe a whiawhi nei nana whaa moe mawhala.